Ahe, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course. Hoy, namthetha khale Gagash, ndo ngata King link, of course. Na Shama Combo. So previously ngamsho, of course, vekela video clip la Shama Combo, of course. Argare bifa Gagash video clip la ngase ibona ntavekela link on top comment because already say delete ka account ya yena vele vele. Bana makalewa. However, I herelang la makaliwa. Because kasi of course rati 15th March Gagash via respond because that post katla I do it 14th March late kwala ku ma 11 kwala so fike one fatsala this comment la nga fatsala ku vari in van a swi tori ku za ku vari in van va khavula xa makhombo statement xa ko xexo so fike vona kwala ne just mew afa komisa ku xa makhombo ri anga twi hi wena of course komisa from then Gagash komisa ku I'm not this type xona wona o ri yini ku jikijeriwa xa makhombo ala tlhelo ku tlho ku fayiwa lo anga ku komiseni ka sweswo yeah of course ta ke ya ka video clip nga ri khale ba ta tlhatsela na this post la nga fatsela ku kasi va rini vanhu mara ndlela ya phuntisa phela maswona a bayana xa makhombo kwala and then from there he created a live video leyi nga ta ke nghena ka yona at first I ri vague but yi strisa impela la ba xa makhombo ta isa ka section leyi nitwa ku na ku a yi confuse ne a hi sungule ka section ya kola one for their relevancy they need to attack me so that they can relevant. To sustain relevancy, it's a very big job to sustain relevance. And the relevance now, it's nothing. Relevance, I found some sharp. No, Kurukuna is finished against the man international man. But as a Pumba, Pumba, Nyoka, 1, 2, 3, because they can't find anything negative. They withdraw inspiration from the corners. Sitting on the comfort of the couches, they withdraw inspiration just that they can't say it out loud. They can't say it loud. So spices in me. So that's how I am. But social media, you can deceive. Social media, the comments and the likes like social media, they can deceive. You go ocean killing, but boss your kalaman. Nani la boss your social. Bosa FM la mswana sorry na bosa ibi bosa mlungu fana ba mlungu oyi ora za totsonyo ka rena nchumu batela u ta venga ri munhu usungula ku ta eta lona maspa batele va kwi la FM la ku swo baba what com la FM la ku hisa what com wan bona ku ninja jela 25 FM ko la miri ti jela 12 ya ko la no ti jela 25 a mlenge ti jela xijina xa you know why una progressive to me so mtakuwa khola ayi ukhuriseni ka impahla ka social media incini impahla mara loko mbili awinga pasangi kuna progress people to mara kisekela tikumiki wala vanhu nga sikulola yini ina enga na ro ani awu afford shi yimele ku ifana na xinyi na bondlo loyi mina ku vanhu va chela suit chela suit wo fidiwa wa vona leri ya ku ya irresponsible wo fidiwa you can't create anything xa ku va wewe xi kota ku tiyimela u lo yimela ku u lo tshama lo because anyway what you can't think. That's why you provoke everyone. When you feel like I'm a boss and I'm comb. And for you to sustain your life, you need to provoke Nsimbi. And Nsimbi that's a Nsimbi wana kaina. Swi guys ku lava a kha basha makhombo ko a swi ri indirect ngopfu swi la munhu va swi yingisele kahle vele yeah leswaku a kombisa swona kwana that's why of course I compare na timhaka an apple with the potato and stuff like that for apple already very prepared like it's already prepared but potato ra fika ra prepariwa ri need Gagash ri da spices ya Gagash a kota ku va cheletela nyunyitela la in other words ku yena boss like yeah like in a financial muscle vele yeah so you know dogu in potato record ku ri sustain wa vele or swigiwa la fu cheletelo swo hambana fu ku na ti onion swiyani spices and stuff like that nothing and mina ya phela manani entertainment ku ri anya kumbe ku anya social media I'm a family man
na tirha ni tirha ka masipala loko ri a mi swi rivala na swona ni tirha ka masipala na provident fund yo tala ngopfu almost ku ya ka 900,000 at the moment loko no tshuka ni ve kahle ni ngo ti tekela yona ti fambela a wu na yi tsandzeka na phota kumbe na polisi yinene swi lava ka na tinqambi leti va ti joyinisiwa ti-society swi famba swi hi fela laha ma swi vona ku swi le kusuhi na ku fa hikuva swo pengapenga swelana famba swi hi fela laha se swi lava nkarhi wun'wani mu va joyinisiwa tsaka na yona society hi n'wi fakela ti-society loko hi ku hakela kwala twaka na society a ri funerals mi kwini kona va tenkunasi swi lava mi ti tshuneta kusuhana mi vanhu lava van'wani va le kusuhana vo hlala it's very very clear ku ku vula xa makhombo hi yena at the moment hi swi vona ngopfu kosa nga ku loyi na Gagash ka the artist swi kahle mi va mi twise context ndo wena nga ti-video ta so we must understand context ka the artist sweswiwa it's xa makhombo but in overall nga ku ri beef but yeah, I think it's a good initiative ndo ka swi ndisiwa so mi kuma ku kha ku kokiwa laha na yo va yi tale ngopfu ku 100 and something rand hi vi khi hi suka ka beef vele swi va swi ri kahle swi nga avoid mi kuma ku loko ti-artist lova mi kuma ku va ku ri hava na mi kuma ku swi kahle ngiwa kahle ngiwa timali ma vona mhaka liwa then se ku tlhela ku langutiwa van'wana hi tihlo rin'wana loko mi kuma va fika va nga humesi ma vona mhaka leyi loko se ku hlengiwa laha ku ri ke ni a va dyohanga nchumu so I do support the initiative in as much anga kha swi vula as ku chinga Gagash but yeah I do support it yeah so swi lava mi ti tshuneta kusuhi hi ta kota ku hambi mi tlhavela loko ma vona vanhu ku na direction ku vulavuriwa ku yola na hala loko munhu o sungula a nghena matini a hlamba ku sungula then a ta basa swi kahle ngopfu mara bongo leri nga 1 2 3 because he or she cannot find anything bad in him leswi ni vula swona ku at first a swi va swi ri confusing but loko se swi ye kha swi ye swi vhete swi tikomba ku i baxa makhombo because mhaka yo hlamba swi ta ku i va kha baye ma yona mhaka leyiwa na ri ka laha bava na heta sweswi ma so swa hlupha swilo leswiwa swa hlupha swi lava u mastara diden swi lava u swi mastara loko nga swi mastarangi kahle u ta va na problem kulukumba you need to master these things tala ka mbala na provident fund ya kahle whether na tshika thaka na ti-business so what do you have business so what do you have vojo loko edini wena nenge mo xin'wana vojo obo so nga comparison swo ka swi nga compareki I think swi ve clear laha ka vondo laha ri ngo mi vula yena xa makhombo ku yena u yimelela ku va a fidiwa but I think tikhariyani to hambana lava the artist so obviously va fika va fidiwa by the event organizers ku vele i beef very very to swini but swa twiseka general the artist fikiti va kha ti fidiwa that way general hi ti-businessman man ti-artist a swi talangi and stuff like that va yona mhaka leyo a swi helelangi laha ni voni stila a ha ri ku beefeni and Gagash laha hi ta hi kha hi languta tin'wana ti-post na loko na leya Bliss Boy leyi a nga ve a yi vekela leyiwa loko hi languta laha swona ku Bliss Boy i sayiniwini hi Virgin Music Group ta hi ya again kwalani so vhiki hi vona Gagash va tsala ku loko ni ku is the future van'wathakeni bya kwata obviously ku vula xa makhombo kwala leswi a hi swilo swa le ku hloteni it's real deals congrats dog leswi of course Gagash ka fa komisa swona kwalani yeah so swona kwalani sayiniwini hi record label kwalani very Virgin Music Group so congratulations but mina as much that I don't really necessarily believe too much ka the record labels mina ni believe ku munhu a va independent ko swi ni pfumela ka swona but hopefully swi ta famba kahle swi kahle mara ni vula musa na no ku dyiwa hi ka nchumu but mina general I don't really like record labels because swa onhanyana because once i signa like kuma ku like the music se wa vona lero loko ku
fika ku endleka swin'wana laha a wu nge in revenue mali yi hela leswo ya swona swi na risk yo karhi swi na mali but swi na risk yo karhi yo all the music loko a ha sayinini le wu ta wela ka the record label na mhaka leyi so a ridzi hopefully swi ta famba kahle sweswi yena a nga decide swona so congratulations to him mara swi kahle as master ni tlhela ni vula mavonelo ya mina ku hi vanhu lava artist leti ni nga ti vona ya na yin'wana yin'we kwala xigazini a swi endlekini mixolweni ya xisati vhele so mi swi vona ku record label yi fika yi onhetela so mi kuma ku se ala na ti-features sweswiyani ku ngeteriwa timali munhu ti-booking fees ti va ti ri henhla ngopfu swa onha na swona ma vona mhaka leyiwa so hayi hopefully swi ta famba kahle for him he's still young ya hi leswo so hi leswo hayi novhoro hela kwala mugaga xinene a kha fayetela tanihi swi mi swi vona kwala hi leswo loko ri amukeza mi suka banda kombela mi tika subscribe guys an alu a swi la n'wini ne mara kasi i mangete loko munhu a nga boxangi tindleve a nga vi na tinopisi like a nga own kasi swi wa le ku lweni laniwa u ri he tinopisi leti i ta mani eswikwini i ta mina tinopisi leti ta mina tinopisi leti i ta mina swi